Eagle Boys Nation. ubuzima bubabaje umubiri utonekara urwaye unegekaye bavuga kutanakira bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira amahera arahera indwara irushaho gukara humurihorere hora ishangi turahari ku buvuzi gakondo buvuguruye bukiza tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye byari bigoye ubishangi yarabikemuye yagabye amashami mwitugezeho ubu buvuzi ikaze mwese tuyisange iduha ubuzima ku giciro cyiza buri wese aravurwa agataha imiti yacu yujuje ubuziranenge abaganga bacu bazubereye mu buvuzi Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza kumbona uhondobera nta kabara gukigira kumbona hota izuba babaye bakonja riva urahisha kurwaye dore urakorana indwara haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana basoroma basekura basuzuma bavura ubuzima bugaruka ibimera bigakora Ishangi Company Limited mu kazi bahiga basoroma basekura basuzuma bavura ubuzima bugaruka ibimera bigakora Ishangi Company Limited mu kazi bahiga Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ntawonanya ntabwo nakira mbasize Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye ariko Serema ko mbona usigaye ugenda wububa aka kanya urashaje koko ngo ndashaje orororororo dore n'ubundi kiramfashe mu mugongo we mu mavi singihina ugira ngo indwara zose z'isi nizankoraniyeho koko intamenya we uramutse uganye Ishangi Company Limited bakwigisha uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ukoresheje ibimera Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira diyabete, tifoyide, umwijima, umutima, impyiko, isereri,
imitsi, asima, sinezite, bronchite, amaso, amenyo, igicuri, indwara z'uruhu, urwagashya, uburembe, gukangura ibice by'umubiri bisinziriye, inzoka nka amibe, telekomunansi, oxyrire, ascaris, ankylostomie, teniya. Dufasha abagore batagira amavangingo, tuvura akayi k'inkorora, indwara z'abadamu zo mu myanya y'ibanga, abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo, indwara z'abana zitandukanye, umugongo n'umutwe bidakira, hemoroyide, imihango idakama n'abatajya mu mihango, kanseri zitandukanye, igicuri, guhekenwa mu magufa, amatwi, umwingo, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye Ansa Juice of Family, ji ikoze mu gisheke, tangawizi n'indimu. Uyu mutobe ubafasha kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero. Tubafitiye sanitizer zibafasha kwirinda kandi zujuje ubuziranenge. Tunatanga akazi ku bantu barangije amashuri 6 yisumbuye. Dutanga amahugurwa y'ubuvuzi gakondo mu gihugu hose kandi dufite amashami hirya no hino. Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango, Ibwanga Cumu ya Nyamagana, hafi y'amashuri y'Abaporo. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252 na 0788 94 12 wanadusura ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo ishangi.biz. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwanya w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Mu buzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga.